thlîr tu te chi bai ule video masa Uttarakhand politics chanchin tlang pui kan tar langa tunchuma hian Gujarat state politics chanchin tlang pui an history then khat le Modi-a Gujarat chief minister aron ni chhaudan velte tin chumi hnu zel an din hmun then khat te kan thlir ho ve le thung don ani Modi-a pian na le politics aron involved chhauna state ani awangin Gujarat hi ahming chu kan thre photo in narin oma tin India zalen na swal tu te zingami India nampa Mahatma Gandhi le Sardar Vallabhbhai Patel la te pian na hmun ani ti po kan thre theu bok ome British in India an chua san hlim khan Gujarat hi tuna state dang then khat te nen Bombay province huam chunga anom hova sangkhat zakua somnga tangin Bombay province chu state of Bombay ti a thlak ni in Marathi tong hmang tu le Gujarati tong hmang tu te anin ompola Marathi ho le Gujarati ho vin an puala state sang nei tura na sataka han be hnu in sangkhat zakua somruk me ni khata Marathi tong hmang tu te tan Maharashtra le Gujarati tong hmang tu te tan Gujarat state te hi alo piang ta ani kum sangkhat zariat somriat panga a Bombay khopuya din India Rama political party upaber Indian National Congress in India zalen hlima tangin kum somthum chung zet rampuma arawan rela sangkhat zakwa somsari panga a Prime Minister Indira Gandhi in national emergency puanga kumni chung zet hun thim taka India ram ada hnu in rampuma Congress du lo na le pai thlak du na rilru aron in tu chova tichuan sangkhat zakwa somsari pasari general election a Janta Dalin Central Sarkar na hanron siam veta kha ani a Gujarat-ah po Congress in rawh rel na an chel char hnu in sangkhat zakwa somsari pasari atanga sangkhat zakwa somriat chungin Janta Dal party hian rawh anron rel ve zoka mase chumi hnuwa Congress bokin rawh rel na aron chu sak le in kumsom chung lai anron sarkar le a kumsom hnu sangkhat zakwa somkwa pakua assembly election na ero Congress yan seat somthum pathum chawan hmu a BJP in seat somruk pasari hmu in Janta Dal party in seat somsari an hmu a tichuan Janta Dal le BJP hian sarkar in trom siamin Janta Dal party hruai tu Chimanbhai Patel la chief minister ani a BJP party hruai tu Kejriwal Patel la deputy chief minister ani ve thung mase he tangrual sarkar atang hian kumkhat hnuwa BJP anin hnuk doka Janta Dal hian Congress MLA somthum pathum te thlop na dongin sarkar na an siam zui vele tahlawa Chimanbhai Patel vek hian sangkhat zakwa somkwa pali a athi ni thlengin chief minister thuthleng hi alwa chun zom he Congress le Janta Dal tangrual sarkar a hian chief minister thuthleng chu Janta Dal lamin an luana in Congress lam hian ministry tamtak an phut ve tlata wangin minister an nga hle a MLA za somriat pahni omna assembly a minister somthum pariat la yan nei ani chu sarkar tram chu atop hnu in sangkhat zakwa somkwa panga assembly election a BJP in seat za somhni pakhat hmu in tu tanpuina ma mamo lovin an manin sarkar na an siama sangkhat zakwa somkwa a deputy chief minister ni na chel tu Kejriwal Patel khan atum khatnan chief minister thuthleng aron lua ma se thlasari aral hnu in BJP hruai tu ve tho Shankar Singh Waghela hovin MLA engemozat an chief minister laka chuan an hela tichuan chief minister Kejriwal Patel chuan ban na thelu tin midang Suresh Mehta a chief minister aron nita a ma se chu mi hnu po chuan Waghela le a hote chu an lalung oi theita chuang lova sangkhat zakwa somkwa paruk September thla BJP atanga chuakin party thar Rashtriya Janata Party RJP andina Gujarat BJP sarkar chu ake chezui bok hetia BJP sarkar ake dar hnu hian Waghela party din thar RJP chuan Congress party thopuin sarkar thar an siama ama Shankar Singh Waghela chuan chief minister thuthleng aron lua veta mase kumkhat hnuwa Congress MLA te du danin Waghela hian ban na thelut vele a aio in ama thui hruai te jingami tho Dilip Parikh kan chief minister thuthleng chu aron lua zui vele thung mase chu mi hnu po chuan Congress party hruai tu te an lungrual thei tak chuan lo awangin sangkhat zakwa somkwa pariat March thla a RJP an thlop na han ti topa
tichuan Gujarat sarkar chu thria alo ni le ta ani hetiang te nuai hian politics din mun na ni lain sangka jakwa somkwa pariat assembly election a BJP hian seat za som panga lai mu in tu tanpuina ma mamo lo bokin sarkar thar an siam le a sangka jakwa somkwa panga a chief minister ata na an ruat Kejriwal Patel vek kha chief minister ata na ruat non le in heta tang hian sarkar nget thatak an nei chhota a voin thlengin ne takin BJP hian Gujarat-ah rawh an la rel chhun zom ta char ani Kejriwal Patelan kumthum le chan ve chung chief minister thuthleng a lu hnu in a hrisel na atlak niam ba ka eiruk na le thil chi sang sanga pu na tam taka to ka tin sang ni pakhat January ni som ni paruk India Republic Day ni ya tak khan Gujarat-ah hian lir na sa takin a nginga helir nging hian state pum hong thamin chiat na sa taka thlena mi singtel fe in nan thi pha bok helir nginga wanga chomdol na hna tho konga hian an chief minister Kejriwal Patel chu thok thatok lova pu in mi tam takin an mo chiata ani kai hruaina hnuaiah chuan sang ni pathum assembly election lo am tura sarkar na an siam le the to po an party leader 10 an be sei lo hialani chunghun lai chuan pu Modi-a hi BJP national secretary ni in party ta na mi tangkai tak le Gujarat tan big phei chuan mi tholok tak ani thrina Kejriwal Patel la thlak tu turata na rinkai berte zinga mi ani ta hialani chutia chief minister Kejriwal Patel la thlak tu turata na Narendra Modi-a an be sei lai chuan BJP hruai tu te zinga hlunber pol deputy prime minister LK Advani eroin Narendra Modi chu MLA po la ni chin ngai lo le sarkar na ton hriat la nei mia lo ani awangin chief minister atan meu chuan a iai deva deputy chief minister ni jok turin na du mase pu Modi-a hian MLA po ala ni chin ngai mia lo na in deputy chief minister ni chu adu bik lova Gujarat tan hian mo phurna pumpui ka nei vek don ani lo chuan nei lo lo ka du jok ti in deputy chief minister ani du lo thu prime minister AAP Vajpayee le deputy prime minister LK Advani te ashil tichuan chu mi hnu chuan chief minister atan lungrual takin nan pomtlang ta a October ni ruk sang ni pakhata Kejriwal Patelan chief minister ani na tanga ban na thelu tin atuk October ni sari sang ni pakhata Narendra Modi chu Gujarat chief minister sompali na ni tura laklu anita ani MLA po la ni chin ngai me lova direct chief minister ni tlang ngal to pani a thanga don lai chief minister ani hnu in sang ni pahni February ni som ni pali a by election manga MLA athlan tlin ni in a chief minister thuthleng a nget zual sova in thlan pui an hnai to boka wangin nena changjui le ngai turin thei to pan chhuat chhun zom ngal ta char ani sarkar lai pui lama po sangkha jakwa somkwa pakwa general election a BJP kai hruai NDA in sarkar na siamin AB Vajpayee prime minister ani a sangni pali thlengin kumnga Trump mangtluanin AB Vajpayee hi Congress ni lo kumnga chung prime minister Trump cheltluan thei masa berani ti po video masalama kan soito thin kha hetia central BJP kai hruai NDA a sarkar mek lai hian Gujarat-ah po pu Modi-a hovin BJP an lian chho deuh dewa Gujarat BJP hian Hindu na an ngai poimo in an soivul thiam boka Hindu mi puite ril ru an la duaya Musulman ho wero tlemin an chep deuh pu Modi-a hi sangkha jakwa somnga a Gujarat Vatnagar khua piang ani a an khua hian pol som pahnih vel thleng chu school lakal nia soi ani a akal na thin school tak ero chu soilan ani ngai lem lo thung kumriat mi lekani in Hindu volunteer India ram hi Hindu rama siamtum tu pol RSS sa ain ziak lu ta chu pola chuan a phur po a phur thin hle an khua Vatnagar railway station a apa thingpui zuara pui ve thin ni inain soya tin sangkha jakwa somruk pariata kumsom pariat mi ani in achung ten nupui an nei tira mase anupui nen hian in then chuang si lovin anom dun lo ni in a soi he anupui nei thu hi puan chua le soi chua lovin awm charchara kumsom li chuang aral hnu a sanghi som palia prime ministerial candidate ani hnu in apuang ve chau ani
kan soi to angin asikul kalna thin te tarlan ani lona in sangkha jakwa somsari pariata Delhi University School of Open Learning atangin BA Political Science degree ahmu nia soi ani tin kumnga nu sangkha jakwa somriat pathuma Gujarat University Distance Learning Program kaltlangin MA Political Science degree lo chuak le nia soi ani boka English medium nge Hindi medium nge Gujarati medium min azir ti ero puanzar ani lemlo Hindurum root te atanga RSS sa in mang ani baka thu soi la in hnial thiam takani BJP in man chho nu po in thilti hona le program sanga an mathe thin ani chhota zela sangni pakhat alone her chu mek phei chuan Chief Minister thuthleng lu mek tu ai po an party shwai tur le in thlan ma chon pui tura rin akai ta jok hiala chuwangin MLA po ani haulo chungin Hinduru le thu soi thiam mi puiril ru hne thei ani awangin Chief Minister aron ni tarup mai kha ani an party thu nei tu sang tele party mi puite be sei ange yin Hindu na chang choya BJP din mun ti thaturin athok ngal charchara Central lama po Vajpayee kai shoi NDA sarkarin sangni pali in thlan pui lo om tura chakle ngei tumin ma an lamek boka chutiang boruak kara chuan RSS le Hindu volunteer pol dangten Ayoda Ram Temple saktumin thu anron thar tho le BJP po inan thlop viau Ayoda hi Hindu ten an pathian Lord Rama pian na mun nia an chalani mase mugul lal ramin thu nei na an chan nu in Muslim biak in Babri Masjid andina hei Hindu ten du lovin hun rei takanin chu kumzali somnga nu sangkha jakwa somkwa pahni khan BJP le VHP huai hot Hindu mi pui pung khomin Babri Masjid hi anti chia chu mun chu Hindu te ta na mun thiang hlim ni in an chala Muslim tenen hian na satakin anin chu chhawngar ngara tichuan Babri Masjid bom chia tani atanga kumsom nu Pumodia Gujarat Chief Minister aron ni nu hian Gujarat atangin Hindu volunteer enge mozat Ayoda zinin Babri Masjid din thin na mun chu an zutlo tin Gujarat mai ni lovin rampum huwa po in BJP RSS le VHP te hian Ayoda Ram Mandir an saktur thu chu au chua puin in thlan pui lo am tura Hindu mi pui te vote mu in be sein boruak an ron siam chhole ta ani tichuan Pumodi MLA atlin atanga ani thum nu chia February ni somni pasari sang ni pahni Gujarat atanga Ayoda tlo tu khwaljin horon hole lamchu Gujarat anron lumek lain Godhra Railway Station bula Muslim ni ashriat mi pui sang ni rual velin lunga lo tongin compartment then khat an hal boka he thil thlenga wang hian Hindu ramthiang hlimzin mi somnga pakwala in an thi pha midang tam takin hlia mantuar bok Hindu ru mai le Hindu na manga politics khel thin Pumodi Chief Minister lai alo ni kher boka Gujarat Hindu mi pui an porin an chena kher mai Gujarat pumpuya Hindu volunteer le mi pui nol pui shrim main Musalman mi pui meya pa tar le no pangpo thlîr lovin an vai ma mi Gujarat pumpui al emohti mai turni in mi sing ni don la in nun na han chan ni chu tani Muslim meichia tam tak pong sual rona mual pho tak taka soi sakhlum anom ba ka nunau tam tak thlabarin an ral tlana mani ina hongam to lo le ei tur nei lo te chungkwa ei jong tu berina an thi san tam tak an oma hetia state pum huwa pa Hindu volunteer ten Muslim mi puite chunga rap thlak tak le dim doi na nei ho lova phuba an lak lai hian sarkar le police lamin an dang lova arukin an tan pui jok hial ni ashriat tani hetil thlenga wang hian Chief Minister Narendra Modi hi mi tam takin an soi selin an dema ma se thiam lo chanti re ro ani chuang lo Gujarat mi puite zinga zazela somvel hi Muslim man ni anga chut thin ani hetia mi puitlem jok te chunga atam jok ten dimdoi na tel ho lava rap thlak taka tharum an tho chiam mai hi indo pui pahni na hun laya Hitler sipai ten juda te suat rem vek tuma
an that chiam mai nen khan mi tam tak chuan an te khina sarkar thlop mi fir fiak te chet na ti in ziak tu then khatin an ziak bok tin Modi-a hi Muslim te chunga tharum tho na dang du lo le thunun du lawa pu in US UK le European Union huam chunga ram then khat ten an ram tlo theilo turin an bena kumsom nuwa UK le European Union te hian he an ben hi an hlipa sangni sompalia Modi-a Prime Minister ron ni tak nu khan US po in a hlip vele tabok sangni pahnia Gujarat buaina awang hian eptu party leader tam tak le human rights lama thoktu ten Modi-a hi an dem na sa hle a tharum tho na dang du lova pu in chief minister ani na atanga bang turin an phuta chuan BJP hruai tu te lu po ati hai hle sangni pahni July thla a goa khopui panaji a BJP National Executive Committee meeting nei ani a chuta chuan party hruai tu lian te ruah man angin Narendra Modi hian Gujarat-ah thlîr le tunma tanga Hindu le Muslim te inkara buaina sang lo chhuat to thin dan te thiam takin a soya party hruai tu ten tru lan ti ani chuan chief minister ani na tanga ban a hre lo thu a soi bok maserin lok ange in executive member tam takin bang tura an du lo thu an ron au chhuwa pui nga la ti chuan chief minister thuthleng chu alua chhun zom ta zelani ma se hun nakal le hreta July thla lo in her chhuwa meu chuan BJP hruai tu ten Gujarat-ah in thlan pui nei thuai trulin an hria a dan pa ngai ang chuan sangni pathum March thla a sarkar dinglai Trump chu atop don chau ani a ma se BJP hruai tu te hian Gujarat boruak dai tak tak ma Hindu mi puite ril ru a BJP ngai san na are ma le Muslim voters tam tak mun sang an tlan dara an bi ru kwal chunga in thlan na nei chu an ta na thatur ni in an hria a election commission lamin sarkar thiat ri lo tura an du em chungin chief minister Modi-a hian ban na the lutin sarkar dinglai chu a thiata chuwang chuan a hun ma in thlan pui an nei alo tulta ani soito angin election commission hian voters tam tak mani vote nei na biala po omngam lova mun sang an tlan dar laia in thlan na nei chu an du lo hle a engemaw chen an ti khotlai hnu in Modi an ban na thelu atanga thlanga hnu sangni pahni December thla a lo thei lovin Gujarat Assembly election chu nei anita ani an be sei ange in he in thlana hian BJP in vote an mutha hle a Hindu mi puite ril ru a Muslim huat na le BJP ngai san na alena wangin seat za somriat pahni omna a seat za somni pasari layan la a Congress in seat somnga pakhat la in Janta Dal le independence candidate ten seat ni ve an la thung ti chuan Modi-a bok chu chief minister ni le in sangni sompalia prime minister ani thleng khan he thuthleng hi alua chhun zom chara Gujarat chief minister ni Rawh record asiam chhota hialani heti taka Gujarat-ah an tlak natna chan chu kan hreta threwa central lama ve thung chuan BJP du lo na thlipui atle na sat ema wangin sangni pali general election a Congress kai hruai UPA sarkar aron pianga Dr. Manmohan Singh an prime minister thuthleng aron lua Manmohan Singh hian kumsom chung zet prime minister thuthleng hi lua in heng hun chung hian India ram sumpai din mun na satakin athanga mase sangni som Commonwealth Games thleng tura in buat sai na le thil chi sang a ei ruk na lian tham tak hriat tura ron om chhota nuka chuwangin sangni som palia UPA sarkar hitla in BJP le an tho pui party sang in sui khom NDA in sarkar na an ron siam vele a Gujarat chief minister nilai Modi an prime minister thuthleng aron lua chhota ani prime ministerial candidate atana Narendra Modi-a ruat ani don lai hian BJP hruai tu hlun party president ni na po chelrei ber tu sangni pakhata Modi-a Gujarat chief minister atana ruat ani don lai po a rem ti lo tu LK Advani kha alung oi lo le hle a mase party president Rajnath Singh le parliamentary board member te zinga Modi-a du tu anom tlata wangin thutluk na siam fel turin meeting ko ani a
he BJP parliamentary board meeting ah hian LK Advani ti lo member dang zong pu Modi apo tia min an kalkim veka ngun taka an soi ho nu in Narendra Modi chu sang ni som pali general election a BJP prime ministerial candidate atan an pom tlang ta a chu an thutluk na chu an meeting nei zo rualin September ni som pathum sang ni som pathum zana party president Rajnath Singan chanchin bumi te hma a lom takin apuang zar ngal chutia pu Modi a prime ministerial candidate atana puan ani atanga thlasari hnu sang ni som pali April le May thlachungin general election chu chong sang nei ani a May ni som paruka result puan ni in BJP hian seat zanga somli pathum oma seat zahni somriat pahni lai an la a an thopui party dang te nena an seat muzat belkhom phei chu seat zathum somthum paruk lai atling ani Congress party ve thung chuan seat somli pali chau mu in Lok Sabha in thlanom to zonga an che chiat ber tum ani a Lok Sabha a seat omza ta tanga za som po an mu phak tak lo awangin official opposition party po an ni theilova voin thleng hian Lok Sabha in leader of opposition ala nei lo chun zam ta zela ruling lam hian olsam takin an bil du zong an pas chat zel mai ani pu Modi a prime minister atana thlan ani ta ka wangin ayo Gujarat chief minister atan Anandiben Patel li ruat tani a Anandiben Patel li hi Gujarat meiche chief minister masaberon ni in kumhni chung chief minister thuthleng alu a sang ni som paruka kumsom sari panga halotlin chauta ka wangin upa ain tita deva amadu thu ngaya chief minister na chu chol sanin ban na athe lu ta Vijay Rupani an chief minister thuthleng hi aron lu chun zam vele sang ni som pasari assembly election apo BJP bokin sarkar na siam le in Vijay Rupani ve ki chief minister ani le a voin thleng hian tluang takin ala chief minister chun zam zela nakum sang ni som ni pahni December thla a an sarkar tram hi alo top ve don ta ka wangin tuna hian in thlan ma chon turin anin buat sai chhotan le meka Hindu mi pui tamjok chuan BJP bok hi an vote le arin om Gujarat sarkar hian sang ni som pakua khan chief minister in official thila manatan chengvai bel cheza som kwa pakhat sengin thlona an leya hei hi up to party shwai tu ten ngai mo in Gujarat BJP sarkar chu na satakin an soi sela lo nei tu te mang ang le lunga ya anom la ya sarkar in zang na dom na po apek mumal theilo la ya an chief minister man tur thlona chengvai bel cheza som ko chuang la ya an lei chuan mi puite an ngai poimo lo zia alan tir ni in Congress party shwai tu ten an soi video masalama kan soi fo thin angin Congress le BJP shwai tu te hian Delhi Aam Aadmi Party sarkar chu mi puite hne na thlona thil an semna sat em awangin nasatakin an soi sela vote le na thlona thil sema te an pu hial thin kha ani a mase Delhi chief minister Arvind Kejriwal ve thung chuan ka chuan na tura chengvai bel cheza som ko chuang man thlona leilova Delhi meichhia te bas chuan man ka ti free sak jok te Delhi mi puite hne na electric unit zahni chin le 2 liter sing ni chin sarkarin na thlona thlatina kan sema te hian enge ti diklo kan neya enge ti swal kan nei ti in azot let ve thung Kejriwal kai shwai Aam Aadmi Party hian BJP bupui le pu Modi aron chor chuana Gujarat-ah hian huang zau tumin nasatakin ma han la ve meka chantu le ngai sang tu po an nei chho ve zel kumin jun thatopa khan Kejriwal hi Gujarat-ah zinin Gujarati journalist le TV anchor lar tak isudan gatvi Aam Aadmi Party a alom luta hemini hian Kejriwal hian nakum sang ni som ni pahni kum top Gujarat assembly election a an chu ve tur thu apuang ngal hemi hnu hian Gujarat mi pui ham that na tura nasataka lo thok thin activist ming thang Parvin Ram le sumdong hlotling le hriat hlo tak then khatin Aam Aadmi Party hi an zom boka tin thamasa August ni kuwa khan kumsom thum pasari chung zet Gujarat lo nei tu te ham that na lo be to tu Gujarat lo nei tu pol Khedut Samaj Gujarat-ah
secretary te po lo ni to thin Sagar Rabari chu Aam Aadmi Party a lomlu ani le a hei hian Aam Aadmi Party tan omzia thui tak anei tura ngai ani kan hriat angin tuna hian India rampuma lo nei tu ten sarkar lai pui laka lung oi lo na lan tirin lo nei tu te puala dan siam thar te hnukir le turin nasa takin sarkar an normeka Modi a sarkar hian heng lo nei tu te thil phut hi ti hlotin sak atum ri lo hle ni in alanga ni kum top lam thlasik nat wang la ya tanga lung oi lo na lan tira pung khom lo nei tu te thil phut hi voin thlenga ti hlotlin sak an la ni lo awangin ramchung mun sang sanga lung oi lo na lan tir chun zom zel ala ni a Punjab Haryana le Uttar Pradesh a Chhangte in lo nei tu tam tak Delhi a lu tumin an kal khoma ma sester sang police te hian kalkonga danbe tumin innek buaina nasa tak athlenga lo nei tu te hian mun then khata chuan police te kut po an tuar hialani Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chuan lo nei tu te hi thlopin Delhi ramri aron pungkhom state sang lo nei tu te hi cho ei tur le tui in tur te lo hlui sakin alo buat sai saka hei hi Modi aten an hel hle Gujarat Chief Minister atanga Prime Minister thuthleng ron lua chhotu Modi a hian Chief Minister atanga Prime Minister thlen chho theina kalkong a hriat chian em awangin le Delhi mi puiten Kejriwal an du zia te muin Kejriwal tan po hian Prime Minister kalkong alain hong chho ve zel don ti a muchiang em a chuwangin chukong chu dan sak tumin kong sangin Arvind Kejriwal hi Delhi mi puite tan na thok theilowa siam tumin abeya tunma Delhi sarkar thu nei na ni thin tam tak Kejriwal sarkar kuta tang hian sarkar lai puin na chu sak to a tuna po hian du tok mai lovin ala be chun zom zelani kan soi fo thin angin Arvind Kejriwal hian sarkar na an siam masak ber tumin ni somli pako chung lekin Delhi a corruption na ti topin mi puite tan be seina na sa taka siam mana officer a ru tam tak zela khungin transfer ngai an transfer a Delhi police po in mi puite hne na tanga tham na an lak thin an ban san man hial kha ani a ma se mi puiten an chunga rorel tura sit somsari a somruk pasari ngot mai pe a du taka Aam Aadmi Party an sarkar tir nu in Modi an Kejriwal kuta tangin anti-corruption branch a chu saka sarkar na thok posting le transfer theina thu nei na po Kejriwal kuta tang hian a chu sak tin thil dang tam tak po Kejriwal kuta tang hian chu sakin Lieutenant Governor phalna chau lo chuan na thok theilo turin Delhi sarkar hi asiama Lieutenant Governor la chu an mani ina an ruat an du hun an ban tir mai thei ani awangin an du zong an ti tir thei ti na ani bera awam zia chuan Delhi mi puiten an chunga rorel tura du taka an thlan Arvind Kejriwal chunga hian Modi atena an mi du zong an ruat Lieutenant Governor hian thu nei na anei ta dai ti na ani a henga Chhangte hian India ram democracy kalzel dan tur hi ngun taka chut tham atling ta hialani hetianga Modi an na thok theilowa Arvind Kejriwal a siam matum mek lai le Kejriwal le AML rual tam tak te laka FIR an file tluk lai hian CBI Enforcement Directorate Income Tax Delhi Police le agency dang te po in Kejriwal le apol te thil ti diklo ero hai chua tur pakhat ma an nei lova an ei ruk na le an thil ti fello man chua pakhat ma an nei lo bok chuti rual chuan Kejriwal ero in anti corruption branch hi kan ku ta la om chun zom zel se chuan Modi ate pu ambani ate le midang tam tak hi zela kan thon lut to ang ti in a soi ve thung sangkhat zakwa somkua paria ta tanga vo in thlenga chumlo chatlova BJP in ro an relna state Gujarat mi puite zinga kan soi to angin Aam Aadmi Party du tu le be sei tu an pung ve zela kumin February thla Gujarat khopui sanga municipal corporation in thlan nei zota ka Surat Municipal Corporation seat za som ni omna BJP in seat somkua pathum la in sarkar na an siama Congress le party dang in seat khat ma mulovin Aam Aadmi Party in seat som ni pasari an la a
he hian Aam Aadmi Party tan Gujarat-ah beiseina a awm nge ani ti tilangin Kejriwal a pawh Surat mipui te hnena lawm thu soi tur hian February thlatopa khan Gujarat-ah a thlawk lut nge a Surat khopuiah hian road show ro pui tak huai hotin mipui pungkhawm pawh an tam hle a chung mipui pungkhawm hma chuan Kejriwal hian thu a soi a Surat mipui te thil ti hian sang hnih som hnih pahnih kumtawp in thlan lo awm tura Gujarat pumpuya ngong lian tak anei a beisei thu le Gujarat mipui ten Hindu Musalman ti vel ringot kalpela mason na lam hoi politics thiang hlim an du ve to thu le Congress le BJP a Chhangte ero chuan chu tiang chu beisei tura om lo thu a soya Surat mipui te chunga lom thu a soi ba ka councilor thlanthar somhni pasari te chu alom pui thu soin Surat mipui te ta na rinom tak le taimat taka na thok turina fuya Gujarat pumpuya Aam Aadmi Party melan na poimo tak anni tur thu hrilin mipui te beisei ange ya party dang councilor te laka danglam ngam turin na cha bok heng councilor thlanthar te zinga a then te hi chu kumlama lano pang tak tak thalai rual te an ni hloma Aam Aadmi Party chuan thalai le khathiam le ramtana in pe te ram siam thatnan le politics ti thiang hlim nana man tangkai zel an tum thu Kejriwal hian a soi bok Surat Municipal Corporation in thlan result le ahnua Aam Aadmi Party in Gujarat-ah milangsar le vantlang hriat hlo tak tak engemaw zat an party a anlom lu te hian engtiang che in nge sang hnih som hnih pahnih kumtawp in thlana ngong aneyang ti chu hunin ala ron hril chho zelanga update nga ya omani chuan update zel po kan tum don nia tuna ta nero chuan du tok le riila ka video te hi group sang le mun sang min lo share dar pui thin tur le in ngai dan te comment lama min hriat tir thin turin ka som chewa next video a ram chung mun sanga lo nei tu te lung oi lo na an lung oi lo chan le chumi kai hnoi then khat thlîr ho ve le kan tum don nia in va in mang tha le ri vek phot ule